ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонед. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. ҷумҳурии Тоҷикистон бо табиати зебову нотакрор ва кӯҳҳои осмонбусаш мавриди таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон қарор гирифтааст. Зарфиятҳои хос ва шароиту имкониятҳои мусоид барои сайру саёҳат боис шудааст ки сол то сол ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба сарзамини хуршедии мо зиёд ба қайд гирифта мешавад. Саёҳати кӯҳнавардӣ дар мамлакати мо рушд карда, марҳила ба марҳила инфрасохтори зарурии соҳа пешрафта гардонида мешавад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. 93% ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистонро кӯҳҳои бузургу ҷолиб бо манзараҳои афсонавии табиӣ ташкил медиҳад. Ин кӯҳҳои сарбафалаккашида бо зебоиҳои нотакрорашон дили садҳо сайёҳону кӯҳнавардонро дар саросари ҷаҳон тасхир намудааст. Аз ин ҷост ки Тоҷикистонро бо ҷолибияти кӯҳҳо ва табиати наздарабояш ҳамчун мӯъҷизаи нотакрор барои сайёҳон, хоса кӯҳнавардон арзёбӣ менамоянд. Всем привет, я Женя Мерзлякова из России. Сегодня мой третий день в Таджикистане, и мы находимся в прекрасном месте, высоко в горах. Вокруг нас зеленые голубые озера, кругом палатки с русскими туристами. Я видела где-то чехол от гитары, возможно, ночью будут песни. Мы здесь круто отдыхаем, вода в озере достаточно теплая, а завтра мы будем восходить вон на ту гору. Надеюсь, наш поход пройдет нормально, и мы получим незабываемые впечатления. Всем привет! имрӯз ҷомеаи ҷаҳонии Тоҷикистонро чун нигини пурҷило унвон дода, дар байни дигар давлатҳои рӯи дунё кишвари мо бо шароити мусоид барои сайру саёҳат ва инфрасохтори зарурии соҳа мавриди диққату таваҷҷӯҳи ҷаҳониён мебошад. Поразила, конечно, красота, именно открыточная красота, как на открытке. Комбинация гор, озер разноцветных, то есть деревьев, травы, то есть эта комбинация вершин, то есть очень такая интересная. Поэтому всем сомневающимся, кто еще думает, рассматривает, едьте, не пожалеете однозначно, ни на грамм. дар Тоҷикистон сайёҳӣ экологӣ, тарихию фарҳангӣ, табобатию солимгардонӣ ва кӯҳнавардӣ, аграрӣ инчунин сайёҳии шикор бештар ба сайёҳон писанд аст. Тоҷикистон барои рушди ин навъҳои сайёҳӣ дорои имконоти бузург аст ки дар минтақа назир надорад. Аз ҷумла кӯҳҳои сарбафалак, обҳои мусаффо ва шифобахш, кӯлу чашмаҳо, табиати дилфиребу нотакрор, мавзеъҳои тарихиву фарҳангӣ, меваву сабзавоти аз лиҳози экологӣ тоза, олами набототу ҳайвоноти нодир ва гулу гиёҳҳои шифобахш диққати бештари сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст. Мы приехали в Таджикистан впервые с нашими друзьями. Нас 7 человек. Мы взяли даже с собой детишек 9-летних, чтобы они тоже окунулись в атмосферу гор, узнали новую страну, посмотрели, как живут люди. Уже 2 года назад узнали, что такое Фанские горы и как это круто и красиво. Мы уже побывали в Непале, побывали на Килиманджаро. Везде по-своему хорошо, но Фанские горы, конечно, это такая красотища неописуемая, мы просто балдеем, наслаждаемся каждой минутой. Особенно, когда открываешь палаточку и смотришь заснеженную вершинку Марии. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Можно остаться здесь очень надолго. дар Тоҷикистон солҳои охир сайёҳии кӯҳнавардӣ рушд намуда ба самти сердаромади соҳа табдил ёфтааст. Сайёҳии кӯҳнавардӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок барои рушди соҳаи гардишгарӣ дар Тоҷикистон арзёбӣ гардида, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалби дӯстдорони ин нави сайёҳӣ пайваста корҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир аз ҷониби давлату ҳукумат дар ин самт сайёҳӣ ба даврони рушди бесобиқа расида, зарфиятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ гардиданд ва ҷаҳониён Тоҷикистонро ҳамчун ҷавҳари кашфнашуда шинохтанд ва эътироф намуданд. Здесь на самом деле оказалось очень безопасно. И люди все открытые, добрые, и сама природа, и горы безопасные. На самом деле я сколько ездил, везде очень безопасно. Прямо настолько безопасно, сколько это только может быть. Всем хорошо, все живут, все красивые. Пусть так и будет дальше. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки зимни ба Тоҷикистон омадани сайёҳони хориҷӣ бештар ба намудҳои сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ ва шикор майлу рағбат доранд. дар айни замон симои нави мусбати Тоҷикистон ҳамчун давлати барои сайёҳӣ мусоид фаъолона ташаккул меёбад ва дар Тоҷикистон тамоми имконият ва шароит барои ба мамлакати ҷолибтарини сайёҳии дунё табдил ёфтан фароҳам мебошад.
Тоджикистан. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои охир бо амалӣ намудани барномаҳои зиёди давлатӣ хусусан стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 дар самти пешравии устувори сиёсати давлат дар соҳаи сайёҳӣ якчанд натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шуданд ки дар асоси он ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат ва саҳми соҳаи хизматрасонии сайёҳӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ тамоюли афзоиш касб намуд. бо мақсади рушди тафаккури техникӣ васеъ намудани ҷаҳонибинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор мегардад. Дар шаҳри Хоруғ даври вилоятии озмуни мазкур бо иштироки 327 нафар ғолибони даври дуюм оғоз гардид. Шаҳри Тоҷинисои Файзуллобек. дар асоси амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади амалисозии 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, ихтироъкориву навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт эълон гардидааст. Дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат 327 нафар беҳтарин иштирокдорони давраҳои шаҳриву ноҳиявӣ ширкат намуда, ҷиҳати сайқал додани маҳорату дониш ва истеъдод дар ҳузури ҳакамон баромад хоҳанд намуд. имрӯз дар муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои кӯдакони болаёқат дар шаҳри Хоруғ даври сеюми вилоятии озмуни илм фуруғи маърифат баргузор гардида истодааст ва бояд қайд кард ки дар озмуни мазкур имсол 327 нафар дар маҷмӯъ иштирок мекунанд ки аз ин хушбахтона 268 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди вилояти мухтори Туркистон балахшон ки аз байнашон 143 нафарашон духтар ташкил метавад ва 13 нафарашон аз ҳисоби донишҷӯёни донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ, 5 нафар аз ҳисоби дигар қишрҳои ҷомеа дар ин озмун ширкат хоҳанд варзид ва донишу малакаи худро месанҷанд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳадафи ташкили озмуни мазкурро аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб намудани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки ин озмун бештар ҷавонони лаёқатмандро дар соҳаи техникаву технология, илму инноватсия ҷалб хоҳад кард. воқеан ҳам озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат калиди пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад ва дар ҷаҳони муосир ки илм дар он мақоми махсус дорад, ҳар як фарди кишварро зарур аст ки ба илм рӯ оварда ба хотири ба як ҷомеаи илмӣ табдил додани кишвар саъю талошҳои хешро дариғ надорад. рӯ овардани хонандагону донишҷӯён, унвонҷӯёну докторон ба илму технологияи навин яке аз пешравиҳои илми тоҷикро дар солҳои охир нишон медиҳад. мақсад аз баргузории озмуни илм фуруғи маърифат дарёфти истеъдодҳо ва дарёфти нодирое ҳастанд ки то ин ки онҳоро мо дар сатҳи ҷумҳурӣ бурда муаррифӣ намоем ва барои ватан ва барои миллати азизамон хизмате карда бошанд. ва албатта барои озмуни ин фуруғи маърифат якчанд имтиёзҳо пешбинӣ шудааст ки бубинед имрӯз ҷавонони мо дар озмуни ин фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи химия, биология, математика ва дигар номинатсияҳо, инчунин аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ иштирок мекунанд ва дар баробари гирифтани ҷойҳои сазовор ба мукофотову маблағҳои молиявӣ сарфароз гардонида мешавад ки дар баробари ин боз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳои махсус пешбинӣ шуданд ки барои довталабон ё ки барои иштирокчиёни озмуни ин фуруғи маърифат ҳакамон ва довталабон аз рӯи 7 номинатсия дар синфхонаҳои алоҳида муҷаҳҳаз бо шароити баланд озмунро оғоз карданд. маврид ба зикр аст ки дар озмуни имсола дар умум 327 нафар довталаб ширкат карданд ки аз онҳо 306 нафар хонанда, 13 донишҷӯ ва 8 нафар аз ҳисоби қишри ҷомеа баромад хоҳанд намуд. озмуни мазкур аз нигоҳи илмӣ паёмадҳои мусбии хубе дорад ки яке аз ҷаҳишҳои он ин пайваст ба илми муосир аст, яъне рӯҳияи илмии наврасону ҷавонон ва умуман аҳли ҷомеа бедор
خواهد شد. نسل نورس باشد در فضای علمی تشکل می‌یابد و این باعث آن می‌گردد که نسل جوان علم را درک می‌کند و به علم اندوزی مشغول خواهد شد. آزمون به واسطه سرپرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار داشته آن در سطح شفافیت در بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی مکتب لیسه ها و دیگر مؤسسه ها برگزار می‌گردد. امیدوار هستم که آزمون مذکور امروز در سطح ولایتی در سطح بلند معرفتی و علمی گذرانده شده است. گذرانده میشد و از نتیجه نهایی آن به مسئولین و به خوانندگان معلومات پورا ارسال کرده می شود. آزمون مذکور ادبیات های تاجیکی، روسی و انگلیسی را در بر گرفته پیامد خوب ارزیابی کرده می شود، زیرا اهل جامعه اثرهای علمی و بدیعی هم تاجیکی و هم روسی و انگلیسی را مطالعه کرده زبان را می آموزد و هم از علم خارج نیز به طور وسیع آگاهی پیدا می کند. باید گفت که آزمون علم فروغ معرفت کلید پیشرفت جامعه به حساب می رود. یعنی نسل نورس توسط علم آموزی اقتصادیات دولت را می تواند به درجه بالا بردارد که این باعث بلند شدن رشد پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال گردد. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت استعدادهای نورس و جوان دانش و مهارت خویش را سنجیده در آینده برای پیشرفت علمهای ریاضی و دقیق و طبیعی نقش ارزشمند خواهند گذاشت. در دوره سوم آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروخ دوام 3 روز ادامه خواهد کرد. تاج نسای فیض‌الله بیک، مبارک شاه رستم، شهر خاروخ، اخبار. давоми 3 рӯз аст ки дар вилояти суғ даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҷараён дорад. дар ин давр 1266 нафар ғолибони даври дуюм иштирок намуда истоданд. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва илёс бобоҷон. соли чорум аст ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мамлакат баргузор мегардад. امروزها در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد شهر بوستان 1266 نفر داوطلبان غالبان دوره دوم آزمون مذکور از 18 شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد بهره اشتراک در دور سوم نشان دادن نتیجه دانش‌های علمی، مهارت اختراع‌کاری و نوآوری و غالب شدن و به دور چهارم راه یافتند در نزد هیئت حکمان از روی نومیناسیون‌ها، شرط‌ها و سوال‌ها پاسخ می‌دهند. مفزونه خبیر و ماجسترانت سال دوم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов میگوید بهره اشتراک در آزمون آمادگی دیده است و در رفت مطالعه اثرهای علمی جستجویی دانش خویش را صیقل داده است و به تاکید شرکت کنندگان آزمون آموزگاران برای هر نفر چنین تدبیرهای جلب همه قشرهای جامعه منفعت کلان دارد. اعلان شدن این آزمون باشکوه برای در سطح ضروری آموختن فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی مساعدت نمود و حالا ما کلی اشتراکچیان در دوره سوم قرار داریم که آزمون به نهایت شفاف گذشته ایستاده است. موافق نظامنامه آزمون در 2 بست، بخش عملی و نظریوی. حالا ما باشد بخش نظریوی گذشته ایستاده. من باوری دارم که در سالهای آینده سطح چنین آزمون‌های جمهوریوی باز هم زیاد می‌گردد و برای آموختن علم‌های دقیق و ریاضی صفی متخصصان جوان آموزگاران خصوصا خوانندگان به نهایت زیاد می‌گردد. تجربه سالهای گذشته نشان داد که راه‌اندازی گردیدن آزمون مذکور توجه نورسان و جوانان مملکت و آموزگاران و والدین را به آموزش و آموزانیدن و هرچه بیشتر فرا گرفتن علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب و چهره‌های نو را در عرصه علم و معارف و نوآوری و اختراع‌کاری پیدا نمود. و معلومات مسئولین ریاست معارف ولایت سوغد در دور سوم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت 1266 نفر غالبان دور دوم از همه شهر و ناحیه‌های ولایت که عین حال شرکت دارند 1054 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، 181 نفر دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی و کلاور، ماجسترانتان، عنوانجویان، 31 نفر آموزگاران همه زمینه تحصیلات، خادمان علمی و نمایندگان اهل جامعه را تشکیل می‌دهد. آزمون‌های در سطح جمهوری برگزار می‌گردند که علم فروغ معرفت یکی از این گونه آزمون‌هاست که برای شاگردان زیادی را به خود جلب می‌کند. هدف از برگزار کردن علم فروغ معرفت آن است که همان گونه که این هم از هدایت‌ها و دستورهای اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت برمی‌آید، طبعا یک توأم دادن علم و استحصالات میباشد. یعنی که اساسا در اینجا فنهای خوانندگان از روی فنهای دقیق اشتراک میکنند و
بیشتر موضوعهای علمی، معروضهای علمی و اختراعات خود را در بخش‌های مختلف، بخش گیوگرافیا، در بخش مثلا شیمیا، بخش فیزیکا، بخش اختراعکاری، بخش آموزش کامپیوتری به نمایش میگذارند و بهترین استعدادها و بهترین چهره‌ها در این آزمون موفق میشن و به دور جمهوری راه مییابند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار که از تلویزیون تاجیکستان منظورتان گردانیدیم. خیر، سربلند و موفق بمانید.